E iwa vanua le mtanga luenga o Ta'alonga le uto e te tala mai mo tusi talo sanga mai tangata i fia whainga luenga tu mau. Ile ole a le to e talia talo sanga la tau na talo sanga mua muatu mo a vanua e lua skula ki ile Friendly Park. To tasil tangata wha Vaifanua le Friendly Park. Tasile leo leo po malai Fatu Reserve. Tolu a vanua wha Vaifanua i tona imato. Tasile wha Mafalta alo i tona imato. O tutongi o a vanua ta uailunga. E ta i se fulua fe lima se lau le tausanga, peitai. E ei fu i awa nua o ngā ruenga whaakoni kalati al mta ngā ruenga so i fua maloloina. Ua to e te tala mai mō tālo sanga i tutongi e i le vau le se lau male i vāwhe onu se lau, i le se lau se fulu i vāwhe vanu se lau tāla i tausanga. Ina ua le talia tālo sanga i la tūn tālo sanga mō muatu, mai le te tau ona to e tālo sanga at foi. O awa noa mō Consultant Specialist Acute Primary Care Clinic, Consultant Specialist at Malia Tuatanu Mafili, the second hospital in Savai'i. Consultant Specialist at Medical Imaging and Radiology, Head of Department Anesthesia and ICU, Head of Department Acute Primary Care Clinic, and Medical Specialist Cardiologist. O le tupe whaasoa le malo mo le tausanga whaaltupe le nei lua oluono. Lua olua fitu mo le mtanga luenga le soifua maloloina e se lau valus futolu miliona wha se lau lua i vāwhe. E au fiai le lusu tasi ma le afa miliona Tala mo vaila au se fululua miliona Tala mo tonga fitinga i atunu i fafo. Ile tali mai le malo ile ngana fa Britania mo tu ila epasa ile le malia le ngaoi. O tata ufa aliliu o fa apea mai o le tali atu i atu ila epa. Malana tusi ile fa atonu le solua tolu o kuso lua o luono maana fainga tuai o le tau tuai. A ina wa faya ina il palo ta tele lu o lua tasim to faya ina fo il palo ta tele lu o lua lima. Ma palo ta laiti. Ma mawai lana mafu angai tu ua ia ile fast party. Ma ole mea moni wa afia ona ole malo si fapon kiki. Ole manifesto pole anavata wale fast. Ole o ia na fainga fa avai. E ta wa tuai ile atunu ufu fa atino pe amanu malo. E pe ona fa atino ia na road shows le lua fe suiva. Ai fai mai fo i tula epa o anga mai fafo. Ma fua i ona tau fia mai e tu malo langlango ina le HRPP a o anga iantu il palo ta tela lua o lua tasi. Ile palo ta tela lua o lua lima na o atua ile fasi i tu malo e lima sful tasi tala noa mata watu i tangata palo tali la asanga e mea e fai pe amanu malo. O lo manino lava fainga fa avaya le fast party ma o lava iantu ila epa wa ia iyo e ina sa mana na o tangata i se suinga. Peitai, na mea manu lava e tuai sa mo e swinga o le malo si whapol kiki. E atangia mai ai wangalo ya tuila e pa opili e tolo le HRPP na afuai le taunu unga o le palo tolu o lua tasi. O le Samoa Law Society na tau la mua le kempeni te tee i pili na e tolu. Malangolango mai iai le na te tee alo ia Samoa o tangata popoto whaapitua mai fafo e au fiai ma le asosilo ia malo o whatasi. Ma pi iti ai le fas le mta upule na ma ave iai lana langolango, ma fai ai swinga i vaenga na tanga iai ua matuamana o mia lava swinga mwhaawa wai i ona vaenga tā ua. Ma moli ma wai le prestene o whanua maswafo i le taimi o lona whaatautonga, o le tula fono leo le LTC lua sefulu po le tausanga lua o Act e lei ato atua ona tāpena, ma whaatala suai e inu e isi le whangupia ai sāwa vali whaasapa sapa isi. O le tongi la fonga o whaife au malinga ngana tula epa, ma le tuu mau lalo ino tangata, isi na vaenga o le pa u o le HRPP. O le whaatawina o whanua whaaleanga nuu ma le ATRA, e le o samta upule na o fuafuanga whaatatia le fas, e o lava i tua inga tula epa na tauai. Ia malana whanau ma o lato whale ia tunu ui fafo ma investment, o pose po whamtalanga na i lunga o sota inga televa vave, e le o se mele na le fas. Ele talia tu lava lea le malo, ele taitai o le itua ngai. O toe whaapula mai eita mau ainga o Samuel Terminei, e to tonu le 5 tausanga e whaapea. E o mai le wha se taitai le malo ia iu Leilua o lua tasi, o yeila aita lafu whaava o malo, o le 10 tausanga o le tautainga, atu ila epa o le pā le mia. Ele tasi tesi ma le 2 piliona, Tala po le 10% o lona tamau ainga le GDP. O le GDP le nā taimi, sa lua afe se la wono iwa miliona. Mfasolo mai ai le taita inga le fa si lua o lua fa, lua o lua lima, wo o tamau a inga po le GDP i le tolu
a fe 5.8 miliona. Ai pa ule ai talafu mai le tasi tesi ma le 2 piliona sa ia lua olua tasi e o mai ia iuni lua olu ono o toe ono se lau iwa se fulu miliona tala tu sa ole se fulu iwa tesi ma le 4% o le GDP. O tupe wha leo leo i whafo sa iai i le lua olua tasi sa ai fitu se lau tolu se fulu lua tesi ma le fitu miliona tu sa ole se fulu tesi ma le fitu ma sina o loa awina mai tutonu e kawa ai. Ai o mai ne ia iu Leilua ono o tupe wha leo po Foreign Reserve i le tasi tesi ma le ono piliona tala tusa ole se fulu 5 tesi ma le iwa masina o loa awina mai e kawai. E le o li liu ese le malo mai le tali atu ili atunu a wa o whainga wha te makalasi na fuai o na palo taina e le 5 sultasi tu malo na o atu iai mo se fina ngalo o na tangata. Ai talu ai le malo a ma le whaaitu au o lo whai nei lunga so ta inga tele vave. O whai loa wha lawa i tele atuai e le malo wha amtalanga i le tunu e ala i wha amtalanga wha lawa i tele po press releases ma whono tanga le pale mene. Ono onisi o wha asalalaunga le wha vaea. O lo wha asalalawina i upianga ta whailangi e winga i le wha amawai ai. O le fionga ia peseta no mea simi. Mai lona tōwhinga o le ofisa silo pulenga mtanga luenga o Vaifanua mo fe wha atau inga. O whai loa manino mai ai le malo e wha pia o wha maoni el kapineta. E tauli maina, o le wha mawa e ngā loa ia. A le fio ngā pese tā mai lona tōwhinga o le ofisa sili o pulenga o ngā ruenga. O le Vaifanua ma wha taua inga. Na taula mai i le komisi o ngā ruenga le malo. Mai ua tali alo i ai fo e kapineta lona fina ngalo. I le whaalinga whalawa i tele mai le malo o tā uai. E amana ia ma wha alo alungi e tele le malo o tūlanga o au te tele. O mata upu e fito i tonu i tangata whai ngā ruenga le malo. Mai e li o i le puipuia. O mafu a ngai a laifa mawenga mai ngā ruenga ma tōwhi ngā le malo. I le talia ina ai o le wha mawenga le whiunga le ofisili o pulenga. O le awha atino tūlanga masani o wha manuyanga uma. E anga wa a ia i e tusa mai inga o lana kona kalate whai ngā ruenga a to ai ma whainga wha vai le malo. O le nganga wha aftai o le malo e le wha ititia i le tautua matavela le whiunga a pestai tausanga i tele. Sa ia puno wa iai tōwhinga SS i tonu o le itu ma o tio tupe a to ai malona tau aveina o le tōwhinga o le ofisa sili o pulenga o le mtanga ruenga o le Vaifanua ma whewhaata wa inga talu mai le lua fesfuru 5. Ma vatu iai le whamanuia ale malo i le asanga o lona soifua tautua i le anga i atu le lumanai.